CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Kanang ban penbet iki jinya kaja hapreng ginong songsnong karbi na tapan pa ginong songsnong kasi panar halapangam ki bosan sya jong Meghalaya pa jong jala Assam kila pelong ya jing kendo lang ha khaput jong snong tapan bat lapangam ha ka artrik jaliu aja penrio ka jing penbet jong ki bosan syar kalong hadin ka jing kendo hapreng menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sharma pot menteri rang ba ka Meghalaya Konrad K Sangma ha ka lai trik jemang aja penrio ha jing lang balong halapangam nakaliang sarkar Assam dalam khamat do Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council u Dr. Tuleram Ronghang ringkat ki MLA ka Karbi Anglong UMP ka Dipu Constituency bat ki he upsar ka district bat ki nangyalam jai penrio Karbi katba nakaliang jong Meghalaya dalam khamat tu sembut menteri rangba ka jala umasnya bahalang dhar ubadairu UMLA ka than ringkat ka jingiton lang u Chief Executive Member ka Jainte Hills Autonomous District Council Uma Thambor Shiwan ki hi sarkar ki officer bat ki nangyalam ka snong lapangam hakani ka jing kendo kepala long haktam ki pulit Assam halum penthor lapangam lashim mi kirai penum mi keren ki kampen betput naman bakadai ka kamram jong ki arli ki sarkar jela pada ka jing keren lashim mi kirai pensya ki nong snong kalapangam pandrap ak penthor hatrai kilum kat bagi Karbi ken rap ye ki jingthung kum kakaj sotrun sing bat kiwi de syaki jakalum baro arliang glarai man penne ya ka songsuk songsan pat ban ompen mi ye kinu ki jingklumar nangkong ai ngu yu black and that wada rido sumar I hawa gin meeting yu redep de bun sin handai man yu urlong kermen I wa negasi man gi meeting yo I urlong ai kublela ya ga government Assam board Meghalaya ai wa de jingkra lang yong ki yo man I wa suk songsan ite thai wada rap am poch nong I wadi im jai ni te naduk bemen papun yong I wada kher ko paten yong I men tuam em mi awra kau man katem em hini ji khaja awri ara kermani wagini gi artli gi state u kore miet kore bahagi yo chong san pan arliang bot Meghalaya anasor da segi ko apan pau ji songo namta ka police department kublaya ke police department di nado all the police department hanla da bun gi wo klam ben pi hapo social media pan ma di pi kublay cibun I jingkra chitami yong pi nado ki rit kriya gi police wo cha chitom kebanang ko ngai nanggaleng jongi ka dorbar snong lapangam nyai kublay ya sar Konrad Kongkal Sangma bat kumjur sar Himanta Biswa Sharma namaro arliang ki chief minister ki ba chimye kene ke banta bat ka jingkit khle na ke banta jongi kum ka snong lapangam bat kumjur menne mensngi ha ka jingi lam jongi ma snya bahalang dhar I balong kum deputy chief minister kumjuru ya ka district administration haga jingelam SP bat ke DC ka district council haga jingelam ma Thambor Shiwan bat kumjuru ke president bat ke sunjuk ko hasnong jong rilum jantia haga jingelam jong ipadaloi na ka elka silang mentang bat ke nongelam jong ka Hills Farmer Union bat kumjuru haga jingelam jong Dr. Tuleram Ronghang ibana gatai ka jela Assam segene ke jingya kren ha kabalong haulum penthor snong lapangam tengi kermen bagane ke jingya kelam bagane ke sengi kan long ka basaiso ban ngi kermen ro bagane ke jingya kren jongki menne ke sengi kan long ke jing kermen na ka menta jongi kum kinong song snong ha karep karyang tangkum tahi kublai sibon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride
our future.